Mitko. Najdena v satradela i najbari jes. Klasa Mercedes 6.3 do septembri. Je legenda ke o Mitko Sakarias. A vela kaja gili za najgolemijat. Za Mitko bossa, ajde jaša Mitko. Prava Bargijani Anglija je klasa sa. O Mercedes jaša Mitko patronat septembri. Всяка майка Mitko je klasa da ne rađa to i je vuk jedinaki Siman Budbari familija. Kapa barav tu men vali grmina Mitko. Je klasa da pak mu prvi i je klasa pa Bargijas. O septembri seki govori se za men će živija den za den kazvat će sam harčil. A spari sa prijatelji dori. Gotmija na mene je i teka da žive i ja jej. Teka pravija si. Kakvo to znam od kogo da me sramo kadar. Всяка майка Mitko je klasa da ne rađa to i je vuk jedinaki Siman Budbari familija. Kapa barav tu men vali grmina Mitko. Je klasa da pak mu vrvi i je klasa pa Bargijas. O septembri seki govori se za men će živija den za den kazvat će sam harčil. A spari sa prijatelji dori. Gotmija na mene i teka da žive i ja ej. Teka pravija si. Kakvo to znam od kogo da me sram. Mitko najdeno v sotradela i najbari. Je klasa Mercedes 6.3 do septembri. Je legenda ke o Mitko Sakarias. A vela kaja gili za najgolemijat. Za Mitko bossa, ajde jaša Mitko. Prava Bargijani Anglija je klasa sa. O Mercedes jaša Mitko patronat septembri. Всяка майка Mitko je klasa da ne rađa to i je vuk jedinak i Siman Budbari familija. Kapa barav